Kada smo mi, mogu se usuditi i to reći, izgubili tu duhovnost, znači nekoliko stotina turske okupacije, nekoliko stotina godina turske okupacije, nabijanja na kolac, zabranjivanja religije, rušenja crkava, masovnih ubistava, izgradnje kula od ljudskih lobanja, nisu uništile hrišćanstvo i duhovnost. Nije ga uništila ni Austrija, koja je napravila možda i veće pogrome nego nacisti. Pa nije čak ni taj socijalizam uništio toliko od našu duhovnost. Opet smo nekako bili. Držali se nekih vrijednosti, makar tih roditeljskih, koje su zapravo izašle iz 10 zapovijesti. Ma naravno. Bez obzira htjeli mi to... Komunizam je još uvijek bio mirniji samo zato što je nosio još uvijek to koliko toliko normalu od pre. Da, ali ta pukotina koja je nastala 60. godina, koja nas je odrodila od nas samih, kako se tako lako primila? Ja sam već bio spreman za konzumaciju toga, ja sam možda imao kojih 8-9 godina kada sam počeo slušati taj rock'n'roll. Prvo nešto lakše, pa onda Jimmya Hendrixa, Rory Gallaghera, onda Who, dan danas poslušam. Mada mogu to bez jointa, naravno. Pa hvala Bogu, to se sve odnosi na jačinu ličnosti. To ne znači da će svako ko sluša i svako ko dune jednom da će nastaviti. Ali mi govorimo o onoj većini koja je slaba. Znate, i njih moramo sačuvati. Uvijek postoje jake ličnosti, uvijek postoje izuzeci. A to zbog većine slabijih ljudi mi moramo da pazimo šta radimo. Znate, to je jedna ogromna odgovornost. Pogotovo ljudi koji su prominentni, koji su naročito u umetnosti na estradi. Znate, svi upiru pogled na njih. A zašto se ta pukotina pojavila? Pa zato što čovječanstvo je već bilo spremno. Jer ipak je duhovnost polako, ali sigurno padala. Znate, polako se, pogotovo na zapadu. Kod nas na istoku ne. Ali, nažalost, mi smo zbog i nekog glupog kompleksa niže vrednosti prema zapadu, prema zapadnoj Evropi, počeli da prijemo sve što je odande. A oni su odavno pukli. Odavno. To možemo reći još od pre 1000 godina, kada je došlo do šizme između rimske i ostalih crkava. Rimska crkva gubi blagodat, jer je zaželjela svetovnu vlast. Znate. I polako dolazi do tog gubitka i znate, to se vidi i na čovečanstvu. Znate, ja se isto tako bavim vrlo ozbiljno koliko mogu, jel da, psihoterapijom, znate, pravoslavnom psihoterapijom. Znate, mi današnju psihoterapiju koja je nastala u Austriji, Švajcarskoj i Srednjoj Evropi, znate, to pre svega psihijatrija, medicina se nikad nije bavila psihijatrijom. Znate, to nastaje tamo od Francuske revolucije, ali dotle je još koliko toliko crkva vodila računa o ljudskoj duši. Ali sa tim konačnim sasecanjem duhovnosti i crkve čovjek se suočava da više nema svete tajne, nema svetotajinski život, a duša pati i strada. I onda medicina počinje se bavi dušom i formira se psihijatrija, onda dolazi Freud, dolazi Carl Gustav Jung, ljudi koji su konačno upropastili današnju civilizaciju, jer su uveli potpuno na osnovu nekih svojih ličnih okultnih stavova i antihrišćanskih stavova. Jednu neverovatnu mržnju su oni gajili prema hrišćanstvu, iako su se neki put malo i tu i, da kažemo, krili iza toga, i dolazi do jedne propasti u stvari savremenog čoveka. Znate, vi danas vidite koliko je jako puno ima psihijatrijskih klinika, koliko su prepune i koliko, znači, praktično farmakološka industrija najviše zarađuje na psihoaktivnim lekovima. A zašto sam to pomenuo? Zato što u stvari Bog polako bio izbacivan iz čovečanstva. Naravno na zapadu, ali sve to krenulo odatle. Pa onda dolazi kao krem na sve, dolazi protestantska crkva koja je tek izbacila sve, kompletan svetotajinski život. Znate, rimska crkva je još koliko toliko to zadržavala i konačno, naravno, u tom protestantskom jezgru u Srednjoj Evropi se formira ta lažna duhovnost i lažno lečenje duše koje se zove psihoanaliza.